Satu, wujud. Wujud artinya ada, mustahil Allah tiada. Dua, qidam artinya dahulu, mustahil Allah baharu. Tiga, baqa artinya kekal, mustahil Allah binasa. Empat, mukhalafatuhu lil hawadits artinya berbeda dengan ciptaannya, mustahil Allah sama dengan ciptaannya. 5. Qiyamuhu binafsi artinya berdiri sendiri, mustahil Allah membutuhkan yang lain. 6. Wahdaniyah artinya Maha Esa, mustahil Allah berbilang atau lebih dari satu. 7. Qudrah artinya Maha berkuasa, mustahil Allah lemah. 8. Iradah Maha berkehendak, mustahil Allah terpaksa. 9. Ilmu artinya Maha mengetahui, mustahil Allah bodoh. 10. Hayat artinya Maha hidup, mustahil Allah mati. 11. Sama artinya Maha mendengar, mustahil Allah tuli. 12. Basar artinya Maha melihat, mustahil Allah buta. 13. Qalam artinya Maha berbicara, mustahil Allah bisu. 14. Qadirun Maha berkuasa, mustahil Allah lemah. 15. Muridun artinya Maha berkehendak, mustahil Allah terpaksa. 16. Alimun artinya Maha mengetahui, mustahil Allah bodoh. 17. Hayyun Maha hidup, mustahil Allah mati. 18. Sami'un artinya Maha mendengar, mustahil Allah tuli. 19. Basirun Maha melihat, mustahil Allah buta. 20. Mutakallim artinya Maha berfirman, mustahil Allah bisu.